Hiji ni Weru TV. Thaa ni Ithatu nusu ya wethire ni ndiri Ithatu mbago Ithatu chamana kia kenda menya kumenya Nteto chietu chia Weru Ithatu na njira inkinyaniru ndi mbere ye aratwikirite rito Nteto chietu. Atongeria Meru kuria Peter Munyaguti atongeria barabadhuri no tigwa bwithia ndira atongeretie. Maandamano ya Azimio kuremaweta na mbere Meru wa biashara wakiwa batekwenda kwa ngaratanua. Mayongota ya Azimio kuwa kwa watu kwa bamwebone kiutate na watho. Na sias lentore Korea Kenya bare meiro bya kungananja chio itekedere nende kitonyerwa nimpara. Tukiwa tanaira mwanka mudiano kidiro kiola kinyanyume Nteto kuina kalono moneto madidi oropo ende Cindy karwedana ngeto PHINEAS IMAANA Nteto chioro da Ithatu ikamberia da ichichongwa atungeria bakuma Meru ibedriti nende bakera kia okuni mebango ya ora ware minister orimi Peter Munya atungeria maandamano county ne Meru na bedriti nende bakimera kiontobona kuwa atiotea atungeria barabedriti bakidurana na batiri obakanya kuritangwe bageta na mbere na kwari bedriti bakiweta Peter Munya mutungeria utino edira kinyaite edira kia Meru kaitakara ario bichine. Tuarie tue Mount Kenya East, tuarie tue Mantobange Mayombe, tutete keria thirikare toruwerete eyo kinyangwa nanto batena direction na bando keria William Ruto thikira bangete kenda anto bombo kura toremwe ni kukugamba tasimba kwa minister urimi Kenya mithikari nturi akinyithitie maguru mucine o maua ona kinya sukuru ya Thaa ya Igembe bare amwe na atongiria bangi Igembe maandamano jama nene ja kwirigiri tukuthithika jatongeretwe ni uria ari minister urimi tawe Peter Gatira Munya ndi jaurira iguru tamurukijo bia kuria jatathithika. Wale watu unaona wakiandamana, hao sio maandamano wako nayo. Kile wanataka ni kuharibu uchumi wa Kenya na kupora mali ya raia na kuleta maafa. Wanategeria mambo yao. Kwa hivyo ni waulize babu antobeto ni antobana dene Kenya ebatiye tebia ya mokorora kuma 1982 area kwa lola thirikari ya Moi teoma twaumau yarenge aretandwa antobakwa twaumau muntu rabawatanete nawe Uhuru Kenyatta au kudhurwa 2017 achoka maandamanone tuko uchialia wongo watana mirai baingete achoka achirwa kura nenge mwaka yomoyo godira mwana godira yatia kuma mheshimiwa William Ruto yeko ya thirikari na watu choke maandamanone rege kwa tayari kuandamana kweli no kwenda mbele atere
kuma kura tuwe kuringa imeri ya nyegiri dewe ndeki nyakere yakwele babo mwinya kwa muntu wetere araitiorore ntukwera kure ringure kana kwa gomba kure mudano emeri kende dira. Hakuna mtoto wa Raila kwa maandamano, hakuna mtoto wa Karonzo, hakuna mtoto wa nani yule Karua, hakuna mtoto wa Munya kwa maandamano, wote wako ng'ambo na kufanya kazi zingine. Lakini wanataka kutumia ninyi vijana, ati unga imepanda, ati mafuta imepanda. Kitu gani wamefanya wakati wamekuwa kwa serikali just 6 months ago? Badiuga utemunya jonekana jwa munya county nejiriria ari minister wa urimi ontu agwitia gwatitwe na akathekwa tontu ni jama ya kijawe jomba ikurikanwa ni baria bomba ikumurikana imbi munya thithirie yewe tuma na aru eta barabara na kwera bandamani wewe ndolivia na Nteto mwera tere wote maandamano ya Karameru woni kuma Nteto mwana kora na ndatano na mutane biru wote ndona tukiandamana na twekireta chuburia mitwe oni ndiracokeria munya ndamwera twario araingo wenka kinyare ndigiri raingo na babo ndai raingo agacietha raingo no wenka acietha no uye mantu Ameru peke yake. Tunakubaliana ndugu zangu, are ngavana miaka 5 ndamwetia lisi ya maendeleo ya dhidhiria bure 0. Are cabinet secretary of trade ndamuria manto ya dhidhiria Meru ya leko 0. Ndamwetia manto ya agriculture atora ko bioro kanake na garanto ngirida takanabata mashame nione ndamwera produce one project tiga ya KICC ya atoni engedana Meru itokola loi ko tukaedwa bieje ni twatana lwe rogele la 11 tesa sa loi na ndi ibete banda na madha Karua Kirinyaga neke no twataigiria Karua na ara Kirinyaga amuletere Meru atukaenda Kinyango miaka ngana loi tutete keria gweyo Kinyangwa ni antu baba tukinyanga kumba mbere sawa sawa poete keria mebeka endelee kiongozi wetu nenda kwira antu wetu tutete keria tumurane antu bogo na bena maandamano na sufuria tuntu barajia no to ba indasio none na bauretie. Nataka kuambia waziri, ile wakati Munya alikuwa kwa ofisi alikuja hapa na pesa ya miraa, akakuja akajenga tunyumba kidogo hapa na akakula pesa yetu yote, na anasema saa hii kuna ile pesa inakuliwa. Tunakuomba kama viongozi wa Iembe, sisi ukamate Munya umuweke ndani na utume watu wakuje wachunguze hapa, kwa sababu pesa yetu ilikula yote. Na hata wewe ukitumana hiyo ile pesa yote tulipewa na former regime, hiyo pesa yetu iliharibiwa yote. Na we Rais William Ruto Kathuri Murungi urene senator Meru na munini wa speaker mbunge nenene ari mwira akageria unene akethania na Raila Amolo Odinga tontu ju ni juju kethirwa juri muthia jwa usore bwao bakamwa baibai tari kwenia kuminche na kuminchuria. Niwaambie siri moja, huyu jamaa anaitwa Tinga. Ile vitu yote unaona akifanya, anatafuta vile ataingia kwa serikali ya William Samoei Ruto. Ipo kwanda mtore yake Ruto walili handshake. Ipo kwanda handshake ya Ruto. Kwa mtore ile kitu anatafuta ni vile ataingia kwa serikali kwa mlango ya nyuma. Na sisi tumeambia William Ruto namna hii, wakati atasalimia jamaa wagawe serikali, na sisi tumeama kwake na tutoroke kutoka kwa serikali yake. Waziri Mithika na wabunge wote tulisema tena, nyinyi wacheni kusumbuliwa na mambo ya Meru. Sisi kama MCAs tuachieni hiyo kazi na sisi tutadili na hiyo puzi yote iko hapo. Nyinyi saidieni rais huko Nairobi kung'ang'ana na maandamano iko hapa. Hii enje iko mashinani. Sisi kama MCAs tutadili na hiyo. Kitu ya mwisho, Waziri Mithika Ntori ndiye our political leader katika Meru County, na ndiye tunatambua, so tunangoja direction zake. Ile siku utatuambia tuandamane Waziri Mithika, tutaandamana. Ukituambia tusiandamane, hatutaandamana. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru.
Alright, na gina kuna teori maandamano yethirite agita na mbere ntere mwanya kaunti ya Meru yaremere kuthira agita na mbere ya bora kukubangi utumirwa ni mutungiri wa kiama kia PNU Peter Gataramunya akiribaba Meru nendi amona bona atungiri bawete bate kwenda biashara cyo cyethira ikyangaratana kwa ni maandamano bakiwa kiraba kwenda ni atungeria barabethirite bakithura bombe kubaritira ngora kwagirite Nyumora wali minister Olimi Peter Munya kuwa ketho atongirite maandamano ntuku na Arua ajende ne kaunti ya Meru ontobara bugweteri muno ne akari kona ketho agishumiria ino ntubo butuma kuthithika nondo mutiniro kangangi ndwatina jokiri na biashara igita na mbero ja withire ende amna bubu atongire mwanya bachumiritie nikenda kwaliro ntububu mbunge no thimentere Daud bakiwabo batekonda kachaka kitakaka na brana ngugichita na mbere. Tulikuwa tumeomba watu wetu wa Meru tusifanye maandamano na nashukuru leo hakuna maandamano zimefanywa Meru. Hata ile tear gas ilipigika pale Tere grounds ilikuwa ni makosa tu kidogo. Askari alikuwa na test drive ndio ilifanyika, sio ati kulikuwa na fujo hapo ama nini. So nashukuru watu wetu wametusikiza na ningeomba former governor na CS Munya wa zamani hiyo maneno tuache. Amna bubu mubungi wa Kworotoa na kiama kia UDA Ndorori Muthoni kinyatho akiarire ntu bubu na batu tukurigara mono imbie garukire tukuma mbunge atumire antu basimio betakaire ome kwera wananchi kira kia batethi maandamano jatiomba utethia mukenya na Meru kambuchokerie nkatho mono nontu na Arua batu ituonete Meru antu ibareganire na mantu ja maandamano na baugo bate kwenda maandamano na mmoja nikirira obisinde bangabana no Gideon Kimathi etho akiwathire kunekana ne kaunti Meru iria no ntubanga no njega engavana Meru kwenda mongaza na atongire bangi na bati kwenda maandamano ne kaunti Meru bati yankwenda kuyukia kanyaka uchokeria Meru betu nkatho no ntubwa mberema kuigwa mwito kana kuthinga tore bararombi ne atongeria betu ba Meru batongeretwe ni ngavana Kawira Mwangaza urora rombete buru antu ba Meru bagetikiria kuthithia maandamano charaja uchochewa ne upinzani nonto tutekwenda gwitikiria ati tuthuki into bietu nikenda muntu umwe kana baire bakona onene na tukuthiuruka Arua tauni chietu ira nene kuma Nkubu Maoa Meru town Timau Rare Mutuati everywhere na tukuona ukiribo nene muno na antu bakenderea na ngwichi yao kama kawaida na tukaria mbembethi baugete bone kuguro kwao ati Meru tena maandamano nontu bateko na mutino joka gachakasa biashara cia cyo kiangarathana ankwire ugo Munya itwakwere kanya wengabana o Meru wengabana ura wori ombere ndene Meru wenyange mari za Meru kunyange mari za Meru otukuriranga ndewa otukuriranga otwandiranga inyanya kia Malaysia thayo tebyo tona ande tutetikiria batwe Munya weza kwaragania Meru ura waraganirie otutiga twina kironda inyatha iji kieturandam batwe thai tugite thirikari ne mama ituku support governor Kawira na itukuona twema youth banodime kutauni yetu iri municipality ira nene ndene Meru tutetikiria into bietu bithukangwa untu nakwe na tuitango ge ndaka chetu cha boda ndaka chetu cha wiribaro ndaka chetu ira chitango cha mikokoteni tutetikiria mantu jau na batwe twe CBD na Arua itureganire maandamano na tuga batu maandamano tutikitakairi wejaja county mheshimiwa governor wetu Kawira Mwangaza na mithikari nturi wategori tingugi bwa ndi no wa compare na mheshimiwa Peter Munya rĩrĩa arĩ governor rĩrĩ minister wa agriculture thirikari-inĩ ya Jubilee nonaga buruburu ataitangu ina governor uri ogipindi kiria na ikio otombera okurukira maendeleo ya maingi muno Meru nontu wembere matenda kuona governor atenda kuitaniria ngugi na atongeria bangi lakini thai minister wetu raumite Meru mithikari nturi noena guitaniria ngugi na governor wa Meru governor Kawira Mwangaza na ikio kuona thiriri Meru kare wogera ya nusu mukate riu ne gita ria thirire na wote makia William Samoei Ruto
kwa bahati mbaya ama bahati mzuri, sasa umeuma chuma ngumu. Mheshimiwa William Samoei Ruto ate baji agotonye thirikari na murango jwa nyuma. Wananchi waelewe hii vile azimio inataka damu ya watu, haitaki maendeleo. Nkiripotera Weru TV Mbechabuthuri Muriuki. Right on, nangina kuna tiki kundi kimweke kurukuma ntereche PHINEAS niberete Peter Munya arekane na kubanga maandamano kaunti ni Meru nikienda betithia na mbere biashara chioba tina kirigeria na kinyokwa bakwaraganwa betherete baimura kia kirerie na atonye kirethirikari kenda kulikithia uritingwe bwayo kire Kenya nibongelete ati kaunti ya Meru untubura bagutha baitegani uritingwe na maandamano tiki ntuba kwenda kinyanini. Jumatano ekiumia kithiru urarari waziri wa urimi ya Kenya Peter Munya nererie kubwithia maandamano ntere mwanya ti kaunti Meru induna asiethere ati wati ugeni kinyanja kwawe ntere tia muthara PHINEAS amwe na Munya na atumiririe na kuwa maandamano yaya gaita na mbere kiumia ki inde utukiliunga thokone tia PHINEAS biashara ciethetie wita na mbere o ya withire na uteka sakasa cia maandamano cia kuyirwa nontubwe tumikie kuruba ikundi gya kiolo ntere tia uru wandine karamati ganiaisti bawete bo bateta yare wetithia na mbere maandamano batu turi antu bara baciuraria na njara hii tugeyote Ithatu twetete kuandamana ana beto bakarewa impara ana beto batethoma tukarara buo ende batu tutena batame na maandamano itukwenda amani itukwenda there atyo twerita ngwe cietu tweterete into bwiwethwa na njira mutaratara no ntukinya bau bakwandamana no antu barare thirikarine kou twaba akanya batoritere ngwe tutena rira utakanya batwe turi aremi itukuibwana beto Nairobi na baba ikechumuka bakuthira tutekwenda kinyo ya igwa tukubate twekando na maandamano kinya mwana torenda wetayo kagora waiboko na rokango kwera na nkima ato batu tuti tayari ana betu baurero barabara ene ni askari na bunduki batu turenda Meru yetumbe kwithena gwatanirwe mwe mantu maandamano batu Meru tuti tayari nkuruki barombete mwana wao Peter Munya kurekana na mibango eburu baimwira no bainwe mathwanio ne utongerie ne bwantuko chiyete muntu turendete pio na itwa mwendete kabisa itwa mwendete pio lakini nwe ito burune bele na ware nekenda miake thira tumubangira bonge nitukuona na etethetie karamana mbere na atare amwano na mamira lakini na chukumereti antu athoku tukwenda kinya kuigwa tukenwanwe ito na cherendre awatanere athirikare ito muramba nete yo kenene atere athirikare kanya ikenda eto ritera ngwe no ntukauka itaka kai muno yarita ngwe na tutamenya oma manto ya boda yetete lakini ito muramba nete yo kenene aro ame au kumane na thirikari egwo turetera maendeleo tukari ya kariba uro inya korweku ukumege thirikari ya William Samoei Ruto ya buranga bana kawira watanirite nwe kurubankro kiba chokerete gavana kawira Mwangaza nkatho no ntubwa mirandi eweti na mbere ira enterei sector yeto ya uro nombe to twirirayo barabara yeto ere kuma morokieni ekaeta kithe nombe tawekirwa moramu itomukatha sana na twekirite inyebata kuwatania na MCA wetu atugwitheria mabarabara yau turaya wa inya ibarwa tukaruta barabara ene ngwe tukona inya mutu tukararira ngabana wetu kwira inya rengi atwandikithetie antu babana ke antu kinya kethandike mamoi mami kandre kundi na kana tuyo bainge turata kwanda mete kinya kwani turare wa mama wetu na twaurwo muno komi ko kaoma tote kinya kirariro nendre mama tukwendete na ito kwendra kona inya churu kuwete kundi ne keketo zai mwegoro ati kwaira makara na mongo kuma Rwanda no twenjerete barabara cionde masinani nau na wekira makara yake mbikibikine katocokia nkatho no ntobwo masinani no olelerie amwe na bo maromba yao ki gavana tokari ya kariba uro to itwetherwa kamunda kangaloko ne atongeria barabangi obura mama gavana wetu arikanete ntere irainge kinya batu ekundi ke twenda ya toliongere na twaranire tore amo ikenda turetera maendeleo twina kinyana baraba nasari baba tukuritambira ora muno no ntubate kirasi erwa ara tutethia twakira kirasi kiwe twalelie Karama dispensary
ngari yako nebelere itukuromba ngavana Kawira Mwangaza aikuyetina atamithire na itukua ngari Karama dispensary bochokwa na maternity umbe ochokwa nikenda antu bakarama kenda antu bakarama bareka kuina Mudhara dispensary baumbe utiritairwo kwi antu kware na ngare na ikware na maternity neru are ote maternity yare itoburu iya ingerwe na kinyangare ni aetere mama to ena nyakale tora urako kama tatenti to kwano kama tatenti ambikibiki cheitha tora bwethia kamere ngoroni to achanga nga ingiri mana thatu ito aikire mbangi na ikore agora ito mame yo to tethie to ne bio kama tatenti ka ito mami wetu nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Akari bakuma mare bachumirite na kurita maoni yo mwanya okuni maandamano yaredirete agita na mbere yarute regani na thirikari azimio la umoja babangite kana bedirete na indi bakiwa batwetikaniriya na maandamano yana yatina oguni kinyaburikori bangi bedirete bakiwa enyo njiregateria kiuchokaniria uchumi pandeguru. Maandamano makoregana na thirikari ndeni ya nthiguru ya Kenya kiumia gikimambiritie ntugo ya mbere kiri ntugo ithatu irambangire akari bagicigo mbunge kia Marai barutite mauge nkurani iguru ria maandamano mama niyo maandamano niyo ntuko mena mana nonto maandamano mama kulotho mama ingima wamba bale ya tende balota maandamano ta oni bakaitha intabia ntu benyangire baketha kuna mwekuru athire ta gura tukondobia twake apa ka bakinyanga ni ntuko maandamano mena mana ne to thirikari negerie into nyianyie beyo buje otherwise nyume aruto muno kaudi hapo tuko na maandamano maandamano niyo nte kuona ndete ne maandamano ekebwa nonto ukaraideria boria baraba kodi maandamano ni bakodokangia into bagatonya ndukani jiene bakiaga bakadokangia maunto barabara bakomoranga kuraigwa kwa kwagunu akekodi na mbere kuomeria raiya mwera utoro gikundi kira kenge kiugaga maandamano mamaimega na imabateri kenda gucukuma thirikari irere gitini gutigira ikwenda indamia ngarama ya muturire maandamano amani askari batige kubaoraga nonto kuona ni akuna dictator botuko Kenya president netekerie maandamano ya amani na baraba thikaira maandamano bombe kutikira yako uraba kuga ketho kwina njira ego solve Nteto eu isolve na njira ya agire no maandamano mai na motema roku no bagutumira kia inya ne twendelea kuandamana muturire wa mwananchi wa kawaida asati yo twena mashinani tomba gutetheka na ikenda muturire wetu especially intobito kogora biendama leu baba na maandamano mega kia kulotha gate kulora maandamano mathiri mwana bobo ikundi bibi bionthe biere bikauga mangarame ya muturire ndeni ya nthiguru ya Kenya gwetia na umane bateri guchwirwa ntaira ya bura kaomba kwithirwa ekinda indama watu ekabara bare dirikare ni bate kwenda kudikeria kiriro kia raia na bora nto bakwegwa bainyeretiwe ni gwitiria maguta egoro begwira raia kiao o beterere barie bo batata oguba gotata gote maandamano twakinya 2027 raia niyo yugaga twadinde beni lekenda mwananchi akainda atikainyereke ekala mutulire tora babange bagukala ene maandamano maraire ni bonko mulomba nalo ngalinge maandamano mana dhere ni maandamano mega no ateko malinga na dhere ni alinge maandamano mana dhere nekenda ona mheshimiwa wetu Ruto aomba gututhikira kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara Mbita wa Martin Mugambi. Right, na niko makindeto ya Martin Mugambi tukuona kanyaka kunoka inde ugatakora tuchokere ringi na Nteto ingi. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jotu wa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Nogocho aria umba kuona furniture cia njeche kienande na cia gutigia ukamaka bibi bionthe ukabiwa na Victory Furniture Shop. Turi Greenwood City Mall Mugaruna Nkobu Stage na turi aja ni onto bwaku. Turi na into kathumba byo kumanthe gorone ya Turkey, Brazil, Malaysia na China na magorija te kuinyeria mubuko jwaku. Turi na sofas, coffee tables, dining tables, bed and mattresses, duvets, carpets, wall units na bingi ya nkuruki. Turi na church podiums, decorative flowers, indoor na outdoor lightings mwanya na beyond na discount ya 25%. Kugwata Nteto nkuruki riongera nduka yetu kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaa 3 cia rukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uturingire thimo gukurukira 0748 578516. Victory Furniture Shop for original, quality, classy and affordable furniture. Weno tubakwithira itite na mbere kwatanira na batu ikienda zocheto tuchokana ni atine ndingotano ya Azimio irethirite nende githaki na mbere maandamano ndiputhite nene nithirite kiarirakia mantu yege wekirwa mpine kwatongeria na kinyawa atimbaru bayo ni arabethirite bakiarakia na kuonto bone kiutatina watho no putibatire kwithira nende bukioneka no ntukira baitithia na mbere maandamano ya thiri. Ni mutano wa Mathare, kaunti ya Nairobi. Na otamutawa Kibra, athingati bangwatanire ya Azimio, wantu kungima, batindite kuandamana, polisi na gitumagira inya nene, kwangaratania mibango ya athingati baba. Mutano wa Kibra, mauntu, maratalio tamama. Maandamano mama mangwatanire ya Azimio marigila kuthina mbere mpaka muthenyo etano na muthenyo mnene methiro makiangaratanio ringi biashara katika mujuju wa Nairobi aringi biashara baingi bakingaga biashara jao. Maandamano mama muthenyo mnene matigire atongore kathumba bangwatanire ya Azimio na thingati baobe bagwate hamuju wa Nairobi na nterengiji ya Kenya ilio mubunge Babu Owino amwe na MCS Kathumba. Ngwatanire ya Azimio gutokera mutongorwa na Kenya Martha Karua nimeneletie matagare mama mabolisi. Karua kiolegia thirikari kuthingata katiba na kwa Kenya kanyaga kuthithia maandamano otabole katiba igwitikiria. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, rangi wa Kathenya. Minister wa ICT Edward Owalo na Minister Rimi Franklin mithekalinto ribarikire kigomano kia ntuko ya kithomo kichukuri andaka ya gembe ni barugurite mubango ya thirikari ya wifi tauni ne mawa nkuruki bona atungire bangi ba ario senator Kathuri Murungi ni bakungwirite chukuru mwanya ntere yune ndire chitirite kibutha keboya kikerio kemwaka muthiru kia KCSE na KCPE. Marion Karugi na Ronoru. Waziri wa kinyanĩria bwa Kinende niyo ICT Eliud Owalo o amwe na waziri wa ũrĩmi Anthiguru nĩ mithikalinture na atongeria bangi ba murengo yo Kenya Kwanza ni bakinyite skuru ya Christ the King Egembe Boys ireri ndene ya gicio mbunge kia Egembe South kururia laboratory ya computer cia Kinande na raba kiaria baurite atongeria kuyeka kithomo na kurikana ucokia njara mature ni kiri skuru ira bathomaira nkuluki baikatha thirikari Rais Ruto no ntoba ukiria kithomo Nthigurune. Whatever you do with the knowledge of the education that you have is also critically important. So what I'm asking, otwathomau ito erie
to give back into society, ito area ko role models si antura bangi. As leaders na nara umete, okeotio miatwetu ingwa tukeri okoria sukuru na kurikana na tumite nekenda tumbo support wa schools. Tumeanzisha mpango ya digital laboratory, tumepeleka kompyuta huko shule ya Igembe, shule ya msingi ya Igembe, ili wanafunzi huko wapate mafunzo ya kiteknolojia, kwa maana dunia ya leo kila kitu lazima ufanye kwa njia ya teknolojia. Hii mambo yote unaona ikiletwa na waziri wa ICT. Igembe South, Igembe Boys is the first school actually top 10 in Kenya kupata that lab. Mwaka huu William Samoei Ruto amewajiri walimu 35,000. Mwaka huu ametangaza kuajiliwa kwa walimu wengine 20,000. Hiyo ni maendeleo masi maendeleo. Niara waziri walo ajokite kanya ukinyithia ntumo ya waziri wa kithomo Ezekiel Machogu akiuria aciari ni bethro bakithiatira nabo no ntuba mpumi mbea orira aritoba kurwo ciebania no tumiri wa ndawa cia mbogita. Desist from destructive habits such as drug and substance abuse and irresponsible behavior. To the parents and guardians, I urge you to be credible role models to your children. Create time and provide a conducive environment at home for your children whenever you interact with them. Listen to their concerns and address them in a timely manner. Honor your obligations to the school promptly. Get engaged and be involved in the performance of the learners to ensure a good return on your investment. Always be available when called upon by the teachers concerning your child. Atongeria ba kulukini barurite mitambo ya kinende ya thirikari kana wifi kire tauni ya Maua bakiwa ya tetheria nene thukie mbethe muno barabathomi kwiritira ngwe cia mitandao. Ulituambia kwamba mnataka kwamba bei ya data iende chini, si ndio? Sisi kama serikali sasa tumekuja na mpango kabambe kuhakikisha kwamba tunaondoa gharama ya bundles na tunaleta wifi ya bure kwa vijana. Mantoja hotspot, mantoja tomi, itokire, mantoja tomi sana. Akoro nange akoro iria o. Eteti ndagweta kuria irio nyanya na areire. Karambu imwande o nyanya. Ka nyomwere ne kwa thimone nkawande na nyanya. Kiro 20 kana 200. Mwekoro no akambera karambu ndetera inkwenda. Koguo tethira kwena ngarama gweta gochwa na kwenda kwendia. Ni ngugere atugaita, ni ngugere ere guita. ICT yeje twaleta na rwei waziri ameleta leo. Vijana tutumie hiyo nafasi. Wale vijana wamesoma ni wengi hapa Maua. Tutumie hiyo nafasi, hata waziri atawaeleza vile unaweza fanya biashara, unaweza pata kazi hata watu wakiwa Amerika, unawafanyia kazi ukiwa hapa Maua. Kwa waroti sport yegeta ndagachieto au nare na nekoro kinyaba thoko ogeta kinyako manyana ta biashara kali Nairobi, Kisumu, Mombasa through internet. Kwa ngogeto ya kuthithia na Arua nengogea gutebia Maua. Kiripotera Weru TV kuuma Maua Igembe South mbito Marion Karugi wa Kenywa. Minister orimi mitheka linto na oreti ya Kenya wikira orimi na kurema irio bibingi kenda nende bakona bya kuranja chiomoro tene yokurwana na wagi wabyo dine bya kurya mitheka edrita kirita nene mogambo yokiyo tiera kinyandeguru ya Kenya ni kwedire yokira manto ne yorimi ara apangite inyocho kaka na ochokia kana kuyokia 4K club nene ya machukuru. Minister wa urimi Franklin Mitheka Linturi na ureti arimi kwithira bakiru tanairia kiri urimi bu yenda kuthiria thina bya kurende gurune akiaria ntere chembe Linturi wete thirikari ukulukira ministry yekie niombere kwithira kiandikitha kia arimi bonthe na kumania na bu bamukira mautethio mwanya mwanya yaro ya fertilizer. Mimi nilipewa jukumu ya kuhakikisha nimepanga wakulima katika nchi ya Kenya ili kuweza kushalisha chakula. The last 9 months tumengangana ya farmers data ya kila mkulima Kenya hii nimemwandikisha na ninajua ni nani.
Lentore na yota nambere na ukadhare mibara bethirite bakirutanairia kirurimi akiwa kinyane aibwenene Kenya kwethira kiamukaira utethio bobia kuria miaka 60 nyuma yayo kwatero chiathi. And I want to thank all the farmers in this country for listening to our call of assisting us grow food to feed our nation. Sababu ni aibu 60 years after independence tunaenda tukiomba chakula. Ni arauite kinya barabatiomba kurema byakore bya kwendia ni babatire kurema birabakara barebo yakimuchie. Tafadhali, even if you cannot grow food ya kuenda kuuza, wewe mama uko hapa na wewe baba uko hapa, tumia ile shamba ulio nayo ndogo, salisha chakula ya kulisha familia yako. Hata usipofanya kazi nyingine au be comfortable, that will be enough support. Grow food to feed your own family au be comfortable, because the greater responsibility ya kukutafutia chakula wewe ukule itakuwa imeniondokea huo mzigo. Atioli kuwetoreri bondethia akiwa eni njirenge ya kurwa na thine bya kuria. Kama una mbuzi ama kuku ama ng'ombe uyo uko na shinda, sababu kila Mkenya anakula kilo 134 134 kilos of meat ndio kila mtu anakula katika taifa hii. So before you start complaining, ensure utuambie kama uko na ng'ombe, uko na mbuzi, uko na kuku ngapi, ile wewe mwenyewe umeweka sakunjilisha. Akirikiria na wetete chokera boy kundi bya 4K Club nibyo kungana kufanya kusaidia Kenya ntubura wete bwate bya kwambiririo rimi kinya kintu kimbethe muno aritwa baraba ichukuru. In my ministry, I have an ambitious program on bringing children or young people into agriculture through the 4K clubs. Ili tufunze watoto kutoka mashinani mambo ya ukulima tukielekea juu. That is why we must bring young people into farming. Sababu the average age of farmers in this country is above 60. Now watu wa 60 wameisha nguvu, ni wakati wa retire. Rafiki yangu, ile kitu utatoa mimi nitaongeza 10,000 tupe huyu mwalimu. Okay. Nangina kone atenze Justus Gitonga kuma Kipkona urorero akita nende kana karitie mondo mirata rekie 19 cha mweri ywa mudru nende anto vanje kiri bedirite bakiona na kyo kwane kiraba kuiba kuritero makanya nene ya uturubo bakire bo wete kinyanyuma ya bokuma koti ni bedire nende bakya mukaira ndumiri chobekira okonto brabutumite kinyabaka bwidi amandamano mona aturi bakitetera Kyoto kya muntu wanja. Babu ni achore aturi wa mwananto bamuchi wanja Stars Gitonga ora aorire tariki 19 cha mweri igwethanthatu ntere cha Kipkona aringo geni yake ya gukaria mira ya mwitonga omwe no endikira gitigito ekire family no nikiriro ya kuona Kyoto okiao ntugo ya munde batindite barabarani bakiriragira Kyoto okiao no nto bakira bakuga itakagikura. Bira biotoriaria ni bia tomakia ni usunguzi na baraba kuingilia Nteto hii bakiwa manto yaye kirini atiri kulingana na masaindi baraba rekondete statement ya muntu urite masaindi bamwe baraba akarite mira utuku butha mwanje cio tuku ibonereke mwiri yeka mato yeka rongarine na ndisi yai ya wengwa ona rangare yakatire no ntoi ko urai kwara mutolo na masaindi ona nyararomi rira ona ngari wekirwa mwiri na ikwari na confirmation that ngari ni ari na ndamu but bandae ana bakathura beri baeta kubwetherwa ndienie na twari atorithikete ana bara baeta kubwetherwa ndienie no ntungare ni onekete yena ndamu neero toriufuatilia turererwo te ndamu yari ngari nera nende na twakua mela tuona akiyeto nithi kabisa turaithirwa akiyeto kwithwa kabisa no ntu mamuturire yo mutheni kaba uyutharana
na kenda itonga bitiwa nonto manto ya ubibi kunegeleta ni mbesa onge na bo safari komba buri ba provendre ndata tene thimwe mtu uyu misite tabe tonga ketha ni kumenyekana ina iri no tunya thimwe ka ora safari komba kenda no kabaruta na reri kwa hivyo anto ao ni kibwa kwena kwena manto akuimba rungu takabubu taibonene bogocheria Kyoto bariuga ende kinya baba kuthingatiria amanto omegie kuona Kyoto okya mwana ojo ibanjiritie kuwata imakania kuma akiri anto bamwe baraba kuga ibabateri kwithira bakirekana na Kyoto gikathingatirwa na ikamenyekana oro turari koti na twekoti wora twekinyande bikibikine turambiririo oticiwa na kwelwa manyiri batu tutera isi ya eko yakendelea tu oni maisa kwa yara atarene na woni nte witness te masaindi te mo masaindi wa kesie oni diete manto yankari yo mo family nume kesi kuthomwa na muthwanirwa urari ndene omba ni kulukilwa ni kureire group ya antu baba ithi bena bikibiki nkoroki ya inya na bena sea line ndenda thirikari menye u bareire bakinarie tore akwa twanite ituronere manto amainge muno nzerene na antu barabara ya sea line baitishi ya maisha yetu na ya mutano cio ntu na kuthiata Nteto hii kuivo uni bora ndingiromba thirikari nontu kuma muntu wa watwa uinto na amani nyakwa kwanteria amwe na ana bakwa ndara kuntu ntikumenya nontu botishiwa na antu ba muntu itontu ete na muciara unti na amani kuivo nta inte kumenya inande ingotishiwa na inyaki uteyo na munda urende yokurio kinyangi finga yuonde imusore onto ete umwe ntimwetari eto kuivo thirikari ni ingilie Nteto hii yone aki nontu muntu nabati kwithira ina aki ewe ndenda kubera atiri batwe tote nando na muntu kinyoriku bito kwenda ke thirikari ne aki ya muntu rothithirie mathuku ya gitonga no ntoba manto ya munda uma ba thirikari bwete atia uma ba thirikari bwete atia komantora kepkona gebe centro petan class chabari Ngino kunete mubunge wa Weru County Thaa Susan Mwendo noro itiakari barumire ontoiro bona batigetikirine ndi kwendo imikarire kinende ariguge kinya kidira ndiguru cha Africa sidire tikia mukaira kidomo kya kinande ni bati kwedro nende china mitugo ya kyontoire kedira ibadurana mitugo irete kubwira Obunge Mwendo augite antoi babateri gukumia na nkinya kwa igagite na nkinya gintwire kiao na kwa guntigo ni notigo kune kwa metho igechonko tati tuone runto bietu bithoku no twabita kabisa nyimbo cietu inthongi iri gutwathira na beto iri gutwathira kuru beto onturembo rukaino gwegwe we ruri kuguta mukoro ruma murume ti sawa kwa nyimbo chino che kuguta kuru baba takumenya na rume wathikero kegwo temirwe ogwa mwekoro akine munda nikegiro waruma mukoro rukire ukamigwo kwe wegwero inoro mware ukemenyigwo mware ro kuthita tabange beto ibubia njira ariuga tibwega gutejaniria kana kuriganirwa gintwire na kaumo karagwa muntu umite na kwogu gintwire ikibateri kwa igwana nkinya gukumwa nanti gwete kubwira bukareta mutharaka ntundi mutharaka ukinyete njeru karata mumuthambe na riria mbwete kia thoni kienu nkame mde mbiete kia thoni kia mumuthambe mbikireta mumuthambe na nkame muthambe kagirata ti sawa ndakinya gukuru ntuko bukerere ndioni ndakinya gutiba ndiri kubwira na twanani batiru kinyo kunkauga muga ugutwera na bukambira muga ndakinya gutima mbire kubwira ngambia otukorende kurigana boronko bugu bukiaria mbatiri komenda kinya muthambe kukaragwo ugo na mtu akinyagao na kinyaga ugo Mubunge Susania ariuga kiri uthomi bwa gintwire twa mwarimu uri untu inde akuru na nkinya ntindi ireire matura ni bwarimu njorua bagitene tuthia twacoe kuru bara bakuru bakaba twira mwarwa mumuthambe akiya gutano akaraga u butatanaga atanwa rwimbo ruru ina wagitano ti sawa aumete nyomba ekagira ngwikariona tende wi mwarwa tharaka akunikagira ganaga kibara kia thia kirenja ekenda ndakimenya iriro gitsasi sawa na menya kero kia kithongi ti sawa ntuwera thiete kugurwa gekagiro nguyo kunika kibara no kunika goko no ntolimo kwa mtu twakona wikira orinte mambora gibo kambera nkauria terere riana bare bakurobekagire nguma linda tamama oro mundu awekira ire ndakainu kona bora bakarakarangi ibyo bogatwira no ntore botikaya nerua ati gwekira nguo inkube gwate manto baganthoni are batene bakunikagira justia bathia nchongo ni na kurenja na nchongo ina go indakana are ugorotha taino no kwegwa
mwara gatiga thia mutu akatigera gira kenda karuga nkima thatino cietwa dance na cina gwintha kitagurene nari na kuno kona mwaru na muthongi ariuga mona kithomo gintwire kia mumero na kia mwafrika ikibateri kwa igwana nkinya gukumwa kende kia kaya kweresa kitamanduni korigara ni mwana revere ithi ari reverend lakini reverend atare akumurutana kimero nondu akauma thi migongo yengi ona aro ni ndengera kwe mtu agatomba kumuthuru hata meka baithi majire ndantu bathiete no tu okioria jie kwe bamenyire tene no ntu bathiro bona wona no ninda liritere mbio Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa mate ni mwambi. Right, naendelea nendea kulingete chukuru ya Mutumandi Secondary School akigunari tona madaga ya kwatila na kuri kithomo morani msiori rera Felix Kidhenjo ntu ona uriti achiari kwatila kithomo na uritu muno maturene na kulukine thiritaithara kenende aritobau mantu yegyo kuni ukire kithomo na mitugo irabatire kwithira bakebu kana nio Kelvin Kimadi kato echio MC warirorera Felix Kidhenjo wantu akire nyuma ya kuguna ritoba shukuru ya Mutumandi ba form 4 bonde na Ithatu na witi babata muno kuguna rito ya bao mashukuru na rirorera buruna njira yeye ya kuwatila kithomo mbitana mbere nkie jaga aritoa success Ithatu na Joy Murandi daugera no mwanka oni muchara jura antubarirorera bampandikire 10% kana gechunchege 10 kemuchara jwa kondugera nkagurere na bo onaju aritwa Ithatu o mwaka aritoba form 4 mandre onkadije barabara nkadithia roje nkareta ira sibesi ndi nkadithia sibitari ngaka na kinyenda awa nkareta sibitari ende mberema nkethithe ya jau ya thirikari kinya muchara jwa kwa ngashia na ntubakwa barirorera ntuba bampandikire MC uyu amona mukaririto wa shari shukuru ne ojiba yukite kanya kao buru ka utarari to baburu kiriboko ni tomi mwanya bya kithomo Debe school ibathome waachane na mandawa ya kulevya mono bangi tutethia na beto na nyama ntuja coupling kana relationship school itebatethia thajite kanya gakugambania kana gakwendana igakuthoma no tukenye na ndirenda muntu thomi kenye na ndirenda muntu ra we na kithomo kiao we na akiri ewe gwita ngugi na mathoganio jawe ibajo ke kithomo na njira ya inya bagwiritwe na baina wendo bunene barekane na maisha ja thaiji bakemenya maisha jara manene ja nyumene na bathoma bagiana ngirenje njega baketha baina maisha ja mega nyumene ja family ciao ja ngugi ciao na bagakara maisha ne ja mega akuma creator na urungamiri bwa shukuru ye buru nyuma italerere MC yo Kidhenjo roshi atirite buruku atila kithomo ntero ije na njiro ije na injire njo indongi muno ya kumutiviti alitobeto nikenda bakomba kuthoma na bathithia bwega na akubaliria bwega muno na twinama alitoba bakathithia bwega na resorts ikiumira tukagwirwa twinde. Tumekuwa tukipitia hali ngumu sana kwa sababu kuja shule na kurudi nyumbani viatu anga zinaisha haraka. So challenges zimekuepo, wanafunzi wanakosa shule sometimes juu ya kukosa viatu. So tunashukuru sana our MCAs. Nimeshukuru sana kwa sababu tumepata viatu siku ya leo. Tumeona ni vyema tushukuru maana MCA wetu ameona ni vizuri sana atuletee viatu. Kwa hivyo sasa sina hofu tena sababu ya viatu. Nimesaidika hapo na nimeshukuru sana Kidhenji. Nikiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimadi. Right, nangire kuni atikike umano kia kwa radio garuku barera ni kirigeri kubuthika university ya Kemo anirigeri kwantu kwa Ithatu kigomano kine nemuno gikira kiara kia matagaria raegene ndi kwithira itumero kendo kana na madinera idirite kiana kia na rera Sikuru cha university na amena ntubraba menyera rera ni bejite amwe ni kenda wika ikaruga ntuku Ithatu kena gutigiriba kwaria thina iria ikurete mantu jege winyangerera arake gomano giki kithirite skuru ke university agitambire kwa ntuku Ithatu ni kenda gutigire kinya thomi bakuyanjira iri gatigera bakomenyera rera. It is a necessity and duty that we owe to ourselves and also to future generations. As an institution of higher learning, we play a central role in fostering deeper understanding
of climate change, its impact, and adaptation strategies that can be put in place. Through collaboration and knowledge exchange, we encourage fostering innovative solutions and address the diverse challenges posed by climate change and create avenues of empowering communities to adapt to these challenges. Hapa na pale, wale ambao ni wakulima, wale ambao wanafanya sayansi, wale ambao wanafanya mambo ya chemichemi za maji, tuone vile tunaweza kuzuia kuendelea kuporomoka kwa hewa ili tuweze kulinda jamii yetu sasa na hata siku zijazo. So our response to this is from the education perspective that there should be more engagement through learning, through research, and also through community activities that help communities build resilience, that help communities adapt, but also carry out practices that would mitigate the impacts of climate change. Amna bobu kulingana Monica Ndirangu urane murungamiri mito kuma rutero Eastern augitana thirikari moroto juroi na ju negotigira bakwanda mite mingi irenjire mo kinyanya kiroto kengiriji 30. In order to enhance efforts to address environmental conservation and climate change, the government intends to increase the country's tree cover from the 12% I talked about to 30% by the year 2030. Already, a national strategy for achieving and maintaining this target has been developed by the ministry, and this strategy aims at restoring 10.6 million hectares of land by planting 15 billion trees across the country. Na kurubanjuri ncheke kurukira Josephat Murangiri urane mwandiki munene kya magiki ono mwanka miru bachokere mikarire wagi ntwire nikenda kuthira thineji mumeru naiji ntobibia bya kulebiku mumeru naiji imbi iomba kuthukia mwiri jwawe na akabo manto jonde naiji ni atabwire to kuria mwana na manto jau jonde ya jeberwe ikiyotuma kwithura kwina morodiki ikiyotumite kwithura kwina climate change ika affect atuma tukaga kinya bya kurea tonto today campaign yetu iguchoka ikutabonge to adapt na to correct where we went wrong. Ngiripotera Uru TV bechamuthuri murioki. Right, na ni kuma Nteto nende muthoni murioki tukwitha tuyikaira gatanta Nteto chietu nkatho na nchono ntuba kwithira watanirite na batu kumara twithirite tukiambiria na kinya kibara bombe bomba kumbithia Nteto chietu nkatho na nchone akira andu ekalono kana kamwe ketawa George Murioki karara kirasi nende andaiba kurwa chiuria na mwarimu wa kenda mwana omba witikirwa atura no mwanka ethira ichoka kikiuria chiuria ontobi korwa George Murioki ariaria kuthwania anza kare maburu ayo kemo buko yokie ayo elo me kirasi mwarimu oria mubuko yoyo ao Murioki kwa ukiria njara amwira yoko na atura baadaye mwarimu amenyo obo chokia kiuria onto ategwethike kwa kauria tutha tuchemana kiaruru kire tukari akalawari uringi ngakwenda utukuva mono yeto mathithi ya ukare Cindy karwithana nigetwa PHINEAS IMAANA. Weru. Ni Weru.